Тут все полетело. Да, мы грузимся. Все, мы у танцах. Так, я пакуль не бачу тебе, калі што я що тут вішу на фоне. О, ты ёсць, добра. Не, все-таки працує. Супер. Так, тут трэба контент, як заўсёды, паздымаць гэтыя непатрэбныя галкі, птушкі і гэтак далей. До меня там браты украинцы так набежали на гэты самы на Ну, Red Dead Redemption. Слухай, распавядзі, што там увогуле. Плюс 3 подписчика. Колькі усяго прагляду было з тэрыторыі Украіны? 108. А я не глядзеў настолькі падрабязную статыстыку. А можа яшчэ не гатовая нават, да? Зараз мы зробім дабл чек. Так, хіба што ўсё. Тут я скончыў, зараз знайду праверу, ці ёсць звук і ўсё астатняе. Ну, павінна быць. Ебать, мой стрым папаўся мне на гэтым, на хоумпейджы. Ёлы-палы, першы раз у жыцці. Не, другі раз у жыцці. Блядь, мы расцем. Не тое слово. Прывітанне ўсім, хто будзе глядзець у запісы, і тым, хто далучыцца. Сёння мы, як і ў мінулы раз, з ВРВ Gaming By. ТВ Gaming By. Мы будем сёння зноўку месіць гэтую багну. Ён ведае тут усё. 10% амаль што праглядаў з Украіны. З Украіны. Ну, мне трошки больш. Звычайна трафіку генеруецца адтуль. Ой, я апошняе глядзеў, там было 57, што ли, з Рашкі. Потым Украіна ідзе каля 30. Вось, і там зусім маленства нейкае з Беларусі і астатняя краіна. Мы будзем рабіць. Карацей, так. Трэба ж выбіраць нейкае наступнае заданне, правда? Да, ёсць такая абставіна. Цяжкая топлівная. У нас нейкая Dyson Diesel ёсць. Husky Forwarding. Мы Husky скончылі з табой. Ага, гэта все труп. Глядзі, справа труба. Мы ее будем рабіць. Так, где она справа труба? Dyson Diesel, там вот первое адчыненае заданне на Dyson Diesel, там прям актывуй. Але я тебе попрошу, ты гэта самае тое. Уключи нам белый день. Зноўку. Вельмі ўдзячна. Так, на Т хіба што, ці не? Так, да. Night morning. Good morning. Good morning, В'етнам. Чакай, трэба нам ехаць, ты казаў, па гэтых пайпах, па трубах. Не, там труба, яна вельмі блізка да цябе. Не, я далёка ад яе. Пачакай. Глядзі, там трэба даставіць топліўную цыстэрну. І вось там, дзе ты стаіш, вось гэта здаравенная херовіна, што мы ў прошлым эпізодзе. Табе вось надо будет яе давесці. Але ты пачакай. Можаш, у цябе там ёсць на машыне гэты борт, каб паехаць там металёвыя балкі загрузіць ці штосьці такое? Балкі так, я на гэтай машыне з, як ім кажется, флетбэнк ці не так? Флетбэт, да. Ну ты можаш яе эвакуяваць да гаражу, тут ёсць металёвыя балкі, мы зараз то зробім. Ляцець у гараж, карацей. Да. Recover, окей. Recover, выязджай з гаражу, пад'язджай, там ёсць прычэп, чапляй яго і нажмі разгрузіць балкі. Мы зараз все зробім красіва. Зараз все будзе. Вось едь направо, там побачыш прычэп, і там над ім значок, што можна выгрузіцца. Чырвоны гэты, так?
Да, такі, прычапісь да яго і нажмі разгрузіцца. Ага, да ён з бэлькамі ўжо нейкімі. Да, мы просто гэтыя балкі перагрузім цябе на гэта самую. Блядь, што за херня? Так, ёсць. Потым unpack. Unpack карга і нічога не трогай. Зараз... А то ўсё зламаю. Не, ты нічога не зламаеш. Всё. Блядь, гэта не тое. Гэта не тое. Зараз я просто хочу знайсці больш-менш... Ой, гэта хуйня. Я хочу знайсці больш-менш добры трак, каб кран на ім працаваў вот, на ўсе грошы 2700. Ладно, пофиг. Тут усё роўна. Зараз ты распакаваў, да? Так. Можеш хаця не адчапляй прычэп. Зараз мы тут що зробім. О, разгарнул свою каракатицу уже. Да, это мы. О, ты это переключайся в режим фотоздымку. Это... Час рабіць новыя прев'юхи. А як його робіть, бляха, я? А ось, фотомод. Escape, фотомод, там діафрагма, dispersion убираєш на 0. Ну, діафрагма, як мінімум. Тоді все буде резке. Угу. Резка, як по нас. Як удар колесом Якуба, розумієш? No. Що, зробив фоточку? Одну зробив вже, так. Фокус point. Нехай буде така, усё. Добре. Все, упаковывай. Зараз я все отчеплюсь. Так, гэта пэк. Пэк карга. Зараз пад'едзь вот сюды, на гэту зону, і прадай гэты прычэп. У тебе появятся плюс бабки. І он useless. Це і на продаж. Чекай, дзе он? Гэта у нас што ўвогуле? Ты просто листай, ты зразумееш. Ён там подсветится неяк? Так, ён неяк подсветится. Так, бля. История, все. Так. Коллаб. Да, это мы. МЗКТ 741 351. Я что-то мне подається. Продал. О. Шо? Але один я только я не разумею, что это. Все, ты все добре, все. Я все, не едь до меня. Все, едь до меня. Зараз будем творить тут. Зараз будешь кататься у меня на... Чекай, где ты в А я тут, на выезде. То я подъехал снова до крана. Решил, что ты там. Да не, я тут. Все на месте. Тут уся. Микита, Стас, Гена, Турбо. Это... Направо, так? Так, направо. О, иди сюда. Стоп. Подзупыніся, как мы это не делали по 10 разов. Бля, вот это у тебя агрегат просто. Вось оно, МЗКТшка 741-351, поехали. Тримайся за кіраўнічае кола, зараз пойдзе граць. Застерно. О, ёб твою, мы наверх полезем, я так разумею. Мы полезем. Ты галоўнае вельмі не спешайся, потому что у гэтай машины база гэта тяга, а наша ты отпустил. Я не пускал, ничего не робил такого. Да. Гульня. А, я зразумеў, что адбылося, все добра. Я тебе наверх затянул. Гэта вось галоўнае. Потым ты перасядзеш на гэтую машину
И ты повезешь здоровую цистерну, а я на флитстарчике поеду. За тобой. Там еще кирпич потребен был, так? Да, мы заедем, забираем той кирпич. Та ну той кирпич, блядь. Знойдем. Знойдем десь. Кабы жити нам у щастя, треба красти, 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 так що ми знойдем де. Кирпич, кажу, цегла ж. Не наш цегла, а не кирпич. Тегліки. No. Ну от ти би на флітстари просто так би тут, ну, я серйозно тобі кажу, ти би стамівся на проїжджати гэты ось За все лайн. чапляться. Да, там буде потрібно за все чапляться, витягувати собі з лебедки. Ну, плюс ще коли такі, ну так собі. Угу. А тут ми... Бля, что это такое? Не отчепился. Стой, не, я перезачепил. Да, тут уже зараз сам справишься. Так, не перекрывай дорогу. Вот что я тебе скажу зараз. Зараз мы зробим пересмен очку. І все поїде як треба. Так, все, добре. Так. Рояль. Садись у гэты самый. У колобок. Угу. Да. Что там, запрацавала? Так, і будувати маршрут на факторі готую, так? Да, там просто по шаши. Ти, ну, повинен доехать. Все. Тут не бачно. Ты нават можешь ось крыху заехать на заправку, пополнить палево. Ага. Ну, гляди, шаша ідзе. Ось. Так, бачу. Налево, и ты просто по ёй будем ехать, потому что мы все пофиксили. А у тебя Нас- ён на маршрут повны, калі што. Ну, да. 340 з розумію. 380. Ну, добро. Газуй. Памятай, что тебе сзади вельми здоровая херовина. Угу. Так что не саромся робить великие заходы на поворотах. Это все так просто потребно. Цікаво, колькі гэта цистерна містить у себе? Ну там 3 чи 4 тисячі літрів по паливу. 3-4 тонни усього. Не-не-не, литров. Там по ваге будет, ну, тонн 10. Палево, Ну, ну, холера, ну, тяжкое, пиздец. На молекулярном узровне. Потому что там это гексановые колы, херова туча углерода и водорода внутри. Чакай, калі што дызель, што бензин, ён же ж плавае, то бок ён менейшы па плотнасці ад вады. Да. Таму ты кажаш літр, то гэта нават будзе менш за кілаграм. Цікаво, там Але так, буде... я калі гляджу на Да, гэтую получается. цистерну, яна вельмі падобна, ведаш, на якую ёмістасць каля 20-25 тонн. Ну, мабуть, так. Ну, у гульні... Ось я тобі так скажу. У сенсі об'ємів палива, так, ти навіть зараз можеш стопорнути, прожати В і
дозаправиться, и ты будешь бачить, сколько у цистерни само. Ось просто, ну, остановись, погляди, кольки там буде. Гэта трэба будзе зрабіць, калі буду амаль аддаваць гэты гроз. Эй, Так, дзе так, ён там так. зачапіўся? За нейкі знак? Да, бляха. Не, ну повинен проехать. Тут я тебе такую херовину пригнав, що. Ну ти бачив, я не робив там Так, бачу. таск з самольотом там, за поляр'ї. Не, просто тут из-за физики такой узник, Ну, бах, да. некий, Так. что просто на некий знак наехал, и машина уже Ну. скакать пошла. Ось, бачиш, мой організм ось гэты апошнія 2 дні ён пиздец перестресував, але вижив. Все, що треба, віддав, і все таке. Хлопчик, до свидания. Ти болеєш, віддихаєш, чилиш, нікуди не Тебе ходиш. треба відпочинок. Да. Так яно і есть. Осталось тільки дочекатися там сертифікатів, розпочати процес працевлаштування, ну, это все документы пооформлять, и все. Мы у танцах. С этими танцами. Ян, привітання тебе, привітання. Вітаночки, Ян, мы сподіваємося, що ти живий, здоровий, все добре. Ну, 1 літр палива пише, гэта прикладно 0,74 кілограма. Дизеля 0,83. Ось. Бляха, я хер его ведаю. Я помню, мы... Ну, короче, были такие эпизоды в моем житті, так? Мы заправляли машину, ну, таким шерым дизелем, бляха. Колхозно. Это каністра на 20 літрів, так. Ну ти розумієш, откуда він з'являється, як схема працює. Бляха, ну така була тяжка, я не розумію, чи тут з того, що я був там 17-летний пиздюк, чи то, ну, паліво такое, ну, вага така, що пиздец. 20-літрову каністру, там, бля, хер потянеш. Ну, я некалькі разоў возил у Польшу, будучи яшчэ малым. Ну. То возил, калі што, бензин. Ну, не сказал бы, что была тяжкая, хіба что у тебя силы нема подымать такие тяжи. Ну, мабуть, щось такое. Ну, я вельми здивився. А потом прикинув, ну, бляха, там дофіга гэтых молекул водорода, там, углерод, уся эта тема. Ну. Тому ось так. Я пам'ятаю мішок нейких... Ой, як яно кажуть, удобрення? Угноєння. Ну, таких калійних, чи то... Ну, чогось такого. Така хімоза нейка. А я гляжу, ну, мішок некий по об'єму, ну, літрів на 15. Ну, это ж... Добре, подиму на раз, бляха, хер потянусь. Ебать. Гіра 40 кілограм. Я пам'ятаю, ми колись ось я писав наукову працю по кормленню. Стоп. Стой. Заправся. V, так. V і Refuel. 5000 пише. Во, 5000 літрів. Ти навіть можеш мене підзаправити зараз. Хоча, так. А ти у мене не з'являєшся. Да, не, я сам заправлюсь. Все, заїжджайте. Так, мне туди, где стрелка, правда? Так, тебе туди. Подъезжай. Так. Так, що ми робимо? Чекай. Так, а вона не зникла, ні? У мене увогуле нема ніякої тут цистерни. Ось я бачу, ти розгрузив одну, у мене є металеві балки. Не, цистерна, ти її доставив, все добре, все залічилось. Але, ну, у мене не пропала сама эта конструкція. У мене так само не пропало, я з нею. Короче, отгоняю її туди, назад, на лодінг area, запарковуй.
Так. Чакай, дзе гэта лоудинг area? Назад паглядзі, там у тебя лоудинг area. Ну, паралельна гаражам запаркуй і лепш. В другую, ну... Добра, я зразумеў. Зацяні яе туды, нахер. Всё. Цуд. Адчапляй будаўнічую платформу, вось яна стаіць тут. Дзе яна стаіць? Вось гэтая белая? Так, прычэп платформа. Бляца, прычэп платформа, ён такой, вот не такой. Да, вось гэтая штука. Пад'язджай, чапляйся да яе і ўсё. Я тут заданніца табе прыму. Всё. Так, что я тебе скажу? Куды яго цягнуць і навошта? Ось гэту платформу вязі яе да запраўкі, да таго моста, які мы адбудавалі у папярэдніх эпізодах. Так, паліўная станцыя, дзе яна? Вось яна. Вот, паліўная станцыя і вышэй туды наверх мост. Там праз рэчку такую. Ось да гэтага моста давязі, перад ім пакінь. Пока не надо перасякаць. Я пакуль што з'езджу тут, хачу одну тамку праверыць, адчыню табе наблюдательную гэтую вышку, назіральную. Чакай, бляха. Мост мы вось гэты пабудавалі. Ты бачыш, не? Ну, не, мы уже Ось там палепшанне насупраць моста. Бачыш? Насупраць моста палепшанне. Improvement, или как оно там называется? Апгрейд. Бачыш, ляжыць? Апгрейд, бачу. Вось. І справа ад апгрейду мост. Праз горную рэчку. Чук. Да яго трэба. Так, наогуле на маёй карце толькі адзін апгрейд. Не, два. Адзін знаходзіцца ў балотах, другі на востраве. Ці на выспе, неважна. Ось той, які на балоце, так? Так, і там каля яго мост. Всё, ось туды есть. Ну, обратно по шоше до моста довези. Там дальше мы задвижуем. Все будет добро. Ок. Поехали. Так, я бляха. Нічого на гэтай машине нема, блядь. Для того скаутинга, куди я еду. Просто на Верочку. Авось удастся. Потім прочитаю. Ну так, авось. Глядишь, отбудется. Так, ну я, по-перше, что могу сказать? Я уже бачу назиральную вежу. Але я не зусім разумею the way, як туди добратися. Ти нешта знайшов, я бачу, так? Так, я гэта компетишены. О, давай. Я просто зараз хочу ось адчыніць вежу гэту і паглядзець, ці гэта прычэп для скаутаў, ці гэта прычэп для тракаў. Таму што калі гэта прычэп для тракаў, так, то мы
зараз закрыем гэту тэмку, я просто прычаплю, давязу там... Кну табе дзе, ты сядзеш у Флітстар і завезеш на завод. Всё, добра. І гэта ў нас прычэп для скаутаў, то есть ён SSM. Трэба тебе штосьці даць, каб ты з гэтым... Каб гэта запрацавала. І мне є што табе даць. Мне є што табе даць. Гэты конт. Так. Ну гэта Охалі, не. туди ли я еду? Так, Ды. все правильно. Прямо. Да. Всё. А потом был на скрижаванні налево еще, я так и думаю. Да. Не-не-не, там... По шаши. О. 2300, нет, мы дадим себе 2700 двигун. Подвеска. Не, ну тут и все. Крышка. Вот так. Нет, нам потребен кран. Так, що я зараз зроблю? Я зараз зроблю ніяку мутку. Кажеш, коли доїдеш до заводу? Так. Ти ж казав до мосту. Ні, да, до моста. Угу. Ми зараз... Я тобі дам інструкції. Тихо. Ты, головне, не перекрывай проезд. Угу. На узбочині Да. где-нибудь. Да, на узбочині покинь. А потім там буде... Откроешь лист траков, там будет Caterpillar CT681 или, по-моему, 680. Ну, CAT 680. CAT CT 680. Пересядь у яго, скажешь, коли пересядешь, я подтянусь там со своими. Всех наебал. У меня отрымалось. Fuck the system називається стрим, Да, так? да. Широ кажучи, просто ты за кошт того, что у меня, ну, уже все отчинено в гульне, так? Но. Я тебя просто закидываю в самые поездатые траки, да, и ты на них проходишь гульню на изи. Ну, це зрозуміло. Сиди, кайфуй, все добре. Бля, ну тут я, конечно, зараз у херню влез, але я сподіваюся, що ми виберемося. Не, ми вибираємося, все, працюємо. Так, я на мості, стать перед їм чи поза їм? Можеш поза їм, там буде за їм з'їзд такі на болоти. Угу. Ось орієнтуйся на гэты з'їзд. Гэта, конечно, не на ронде поверніце налево-направо, але ўсё ж таки ось на гэтым узроўні. Где-то тут з правого боку на багну. Так, там з правага бока такі з'ездик на багну. Карацей, я тебе зараз патлумачу, што я раблю. Я знайшоў прычэп, і там ёсць 2 юніты цэглы, тое, што нам зараз надо. Але прычэп для гэтых самых, для скаутов. То есть на скаутами ты яго хер пацянеш? Так гульня зроблена. І я яго зараз ось цягну вельмі так акуратна, каб ён не перакульнуўся, я яго цягну туды да заводу. Так, не перешкоджаю, трошки перешкоджаю.
Ну ты потым сядзеш у катэрпілерчык, так? Угу. Ты поедзеш, ты будзеш ну сам уже поедзеш вось па гэтаму кароткаму маршруту, пракацішся там. Тебе трак здольны на 100% праехаць. Так што паспрабуеш в соло крыху пакатацца. Я лічу, што можаш вот ось просто на завод ехаць і ўсё. Так, чакай, дзе завод? Які завод? Я зараз па-за мостам, так, каля багны гэтай. Все, садись у Caterpillar, открывай меню, шукай Caterpillar сеці 680, садись у яго і едзь на гэты завод, адкуль куды мы завозілі гэту цыстэрну. Так, Ось. куды мы завозілі цыстэрну на завод. Так. Ок. Зараз выязджаеш са стаянкі направа, першае скрыжаванне налево ў горку, каля АЗС направа і далей проста па шашы. І ўсё, і будзе нам шчасце. Ну, паспрабуем. Я просто спадзяюся, што я зараз не устрану назусім. Так, на всякі выпадак удакладню. Гэты катэрпілар, які з кранам спераду, так? Так, ўсё так. Добра. Exactly. Всё так было і задумано. Але па гуку ён не такі магутны, як в МЗКТ. Ну да, всё так. Ён так нават не тое, што барбухціць нешта там мотором сваім, а такі нават шапаціць. Ну так. Ой, вельмі марудна. Першая перашкода і ўсё. Ну ты гэты поўны прывад, там дыферэнцыялы падрубай, там заніжаная перадача і паехалі. Так, праехалі. Колёсамі круці ў розныя бакі. Он поворачивай там улево, управо, каб грунт чапляўся. Нават калі частка колаў зачэпіць грунт, гэта ўжо, ну... Штурхне ўперад, я так разумею. Так, так, гэта ўжо перамога. О, Wild Rabbit нават зайшоў. Прывітанне, і Аня зайшла. І вам вітаначкі, шаноўныя. Так, давай. Правый бок трошки. Нормально глина месяц? Увогуле нормально, слухай. Ён лёгенькі, відаць. Так яго нармалёва так праносіць над гэтай шашою. Ну, ты будь вельмі важлівы, таму што, ну, можа машыну і панесці так нармалёва. Ну, зразумела, так. Што калі што і адразу ў бок вынесем. На роварах, глядзі, бо хтосьці у дзевер можна залецець. Прабач, я не зразумеў твайго паведамлення. Я таксама. Блять, я її знайшов. Я про себе. Ясно, гэта ты все про зорочки на ровер. Думки вслух. Учора Вожик випустив відео, бачив хто, ні? Мені подобається його там ціла серія гэтых роликів про вельмі гэтага, як його, чесного адвоката. О, психолога. Я там, типу, у мяне нема позитивних відгуків там на нейкай там платформі.
А вось, гэта таму, што я ўсім кажу толькі праўду. Опс, чакай, куды мне тут? Так, у правы бок. Вось. Ну і там. Чаму вы заўсёды мяне называеце тоўсты? Бо вы тоўстыя. У вас надвага. Вам трэба худзець. База. Ну, там такі. Усё ў такім кшталце. Жартики. Ну. Давай, машинка, давай. Все. Ты яшчэ нават паспееш прыехаць раней за мяне і будзеш мяне яшчэ выцягваць тут Выцягваць? З багны, ну. Файнае відэо, так, вельмі файнае. Ну, такія каротенькія, на хвілінку-паўтары. Опа. Слухай, конечно, уже стемнело, холеры. Это я на дворе, в Ну, эту подрубай, атмосферу. подрубай день. На мапу и Т. Там, до раницы. О, все. Цуд, здарыўся цуд. А тут у наладах нельга зрабіць, каб усюды быў дзень? Не. Холеры, бляха, распрацоўшчыкі крыварукі. Не, ну пацаны зрабілі табе дынамічную змену погоды. Тут толькі за гэта надо было там 2 гады працы плённай. Так. Змена дня і ночы нікому нахер не упёрлась. Ой, слухай, наконт надвор'я і гэтага часу сотняў. Учора я даздымаў увечары ўжо Construction Simulator, і там такі эпізод будзе просто холера, бляха, адрубаць рукі трэба і галовы за такое. Там убачыш. Блядь, я такой трасіроўкі прамяняў яшчэ ў сваім жыцці не бачыў ніколі. Заўтра пёнтак? Так. Будзе РДР-ка. З раніцы, так? Ці ўвечары? Ага, з раніцы. Ну я ўвечары буду глядзець все роўна, іначе там будзе на гадзіну, правда? Да. Так, карацей, я на фабрыцы. Это ты молодец. Ты бачыш на мапе, дзе я? Чакай, да, я знайду табе, зараз я толькі заправлюся. Выехаць налево. Так, refuel. Есть такой. Чакай, ты там повошкайся пакуль адзін. О, у нас уже 5, а то мне тут пишут по справе одной. Мне трэба отписать, добра? 1 секунду литерально. Разумеем.
Ось пока ён там дзесьці ходзіць, блёндаецца, да, просто звяртайце ўвагу, то мы праз усю гэту багну, праз усю гэту херню мы ўзялі і прыехалі. Да, гэта Так, мы. Я тут Гэта мы. прыцягнуўся. Гэта мы, да. Ёсць така. О, Так, прычэп. становись на паралельны курс, зараз будзем рабіць чарнуху. Стоп. Ладно. Готова? Зараз будзе эбаністерія. Это табе трэба у прычэп закінуць, так? Не, гэта табе трэба ў прычэп закінуць, а мне трэба зрабіць так, каб гэты прычэп зараз перакульнуўся. Навошта? Таму што так мы... Карацей. Во. Патрабуе тлумачэння. Копа. Всё, мы разгрузили, понял? Всё, зараз пад'язджай, подрубай кран, грузі гэта ўсё сабе ў кузаў і едь здавай квест. Что это такое? Нет, ты так близко не подъезжай. Так. Подъехал, подрубай там, доставай опоры, все гэта ўсё. Да, ўсё як у Construction симулятары. Не, зусім не тое, чакай. А дзе? С, В, Ось. С нажми. С. Ой, мать твою, гэта зусім не тое. Ось опоры, ось твой кран, все, Так. чапляй за гэту саму, поднял. Закидывай сабе ў гэтае самае. А зараз тут буду глядзець, што мы далей будзем рабіць. Аскі форк. Як яго нармалёва паставіць? Кого? Ну, груз. На QE паверці. QE, і ён будзе вярцець. Пакрыху, але ты можаш яго проста так кінуць. Яно потым само запрацуе. Што мы зараз будзем вытвараць просто. Пэкі. Так, чакай, як апусціць гэтую долбаную страву? F. Там, ну, ты паглядзі, у цябе знізу напісана прям ось W гэта ўперад, там ось, F это вверх-вниз, добре. так, там у тебя прям инструкция надрукована. Так. Приємно. Так, ну гэта пакуль што тут застанецца. А мы будем робіць дзіч. Мы будем робіць дзікунства. Нарэшце. Атрымалася? Ага. Ай, молодец. Ай, молодец. Ай, мой хороший. Так, куды гэта ўсё весці? Ну, туды, на Сюды? завод, вось, прям перед тобой. Добре. На предприятие. Треба Прадпрыемства. весці на предприятие. Гэта у Лукашэнкі прадпрыяцце паўсюль. Предприятие. Чакай, брат, дзе? Трасяныч узровень сотка. Не, ты стоп. Ты нажми упаковать груз, В упаковать груз, а потом ты зможешь разгрузиться. Оно так не працуе. О, божухную, ты паглядзі на гэта. Толькі упакований груз можна здаць.
Эй! Все, мы открыли завод. Так, што гэта за 4 нейкія spare Хто? parts? Яшчэ патрабуецца. Spare parts. Да нічого тебе не потребуется. Зараз, почекай, зараз глянем. А это для буровой установки, это мясцовые... Это не тое, это не тое, это не тое. Добра, эвакуемся у гараж, зараз будем робить движ. Это не Я не мой. могу. Я там не могу. Добра, зараз... Давай меняться. Зараз... Ты нажми пересесть. Не отрымливается, не? О, не, а чому? Блять, хуёво. Так, садись у свой зараз и эвакуюйся на гараж, я зараз свой эвакуюю. Готово, я в гаражі. Судовно. Так, что тебе треба у гараже? Отчиняй тюнинг и ставь low saddle. Install low saddle. Чекай, это мне надо, треба... Тюнинг, повернуться. модули, modules, add-ons. Не спешайся, что ты меня душишь. Куди тут стать, каб гэты тюнинг робіць? Ён на тую жовтую зону перед гаражом, так? Не, просто у сам гараж. Вовнутрь заедь. О, О. кастомайз. Так, Так, что шукаем? Low saddle. Нема тут такого. Это не У Gearbox Suspension, так? Add-ons, не, add-ons у самом низе. И там у самом низе будет low saddle. Add-ons, low saddle, чекай. Нема у меня Exact. такого. Блядь, тут Ёсть. скролл. Ёсть. Во всех есть. И у тебя есть. Я ведаю. Saddle low. Ой, блядь. Ну или так. Готово. І що ми Виїжджай будемо? зараз, їдь у магазин причепів, зараз відкривай Dyson Diesel і можеш активувати це завдання. Dyson Там Diesel надо гучить буде- як новий модель гэтага фену для волос. Да. Так, це точно низьке сідло? Так, Добре. Saddle Low Шукай, називається. шукай собі причеп на 5 одинок, там таки буде длиннючий. 5 одинок, гэта дзе ўвогуле глядзець 5 одинок. Просто шукай, там X5. буде Там буде. X5, так. І там ён ёсць флет, а ёсць сайдборд. Неважно, на які гроші хапає, такі і бери. Так, 33,5. Тут на все хопіць амаль што. Ну, добре. Flatbed 7 треба з бортами, каб быў, так? Можна і без бортов. Это, не бог весь что. Ёсць семі-трейлер, ён таксама X5, а ёсць... Ось, семі-трейлер. Угу. Сіні такі, так? Так. Я з ім ужо ўсё. Всё. Заебись, мы у танце. Дзе ты швендаешься? Зараз я... Не, зараз я швендуюсь. Зараз Зараз я гарбатки поп'ю. Зараз, почекай, я зараз усё буде, блядь. Ох, фух. От толькі не трэба мне казаць, што гэта нейкія комплексы, я штосьці там кампенсую сабе, вось гэта ўсё не трэба казаць. Ну, гэта ўжо все зразумела, МЗКТ і вось гэтая пашвара, гэта ўсё ўсё адна і та Поехали. істота. Поехали. Ты Это- актываваў ну гэта Dyson Diesel буровая? Ось табе трэба Dyson Diesel. Чекай, блядь. актываваць буровую Гэта дзе у нас? Так, контракты. сюды. Што-то не клікае яна. Нота Drill, яшчэ раз. Гэта адзінае, што мне даступнае зараз. Вось яго і
Акцептуем, добре. Добра, глядзі. Бэлькі Я зараз металёвыя. поеду, привезу металловые балки туды на буровую, Ага. так? А ты едь на Смітвільську дамбу. І Я там не тебе был. ось переход у другім конце мапи. Переход. За городом, зверху. Бля, не что, мне карта повернулась, эти что? Танул. Ну, можна карту поворачивать. Так. Демп. Окей, мне сюди треба, так? Да. І ти со своїм причепом їдеш туди на дем, там буде асфальтова дорога. Тебе направо і уверх. Там заедешь, отчинишь гараж. Трейлер стор нейкі, так? Не, гэта ты уже калі на дем заедешь, бо зараз гэта все так. Хіханькі-хаханькі. Не разумею. На стрімі можеш Есть відкрити? есть до туннеля. Есть до туннеля. Ось той, який за мястэчкам. Добре, поїхали до туннеля. Ух, болото, мать моя. Ну. Гэта все так. Ну ты добра едзеш, уже, ну. Ты разумееш, як гэта гульня гуляецца. Ну, трошки так, ну, але все равно, колькі мне тут нагуляно. Гадзінкі 3-4. Нормально. Але мы тебе одно з рэдчайшых дасягнень уже ў стыме зрабілі. З гэтым Не? кранам. Да. Каб ты зразумеў, я яго пачаў рабіць, калі я ўжо быў на Амуры, то есть гэта там, дзе Чацвёртая. касмадром. Мгм. Касмадром. І мяне прыйшлось на 537 мазе падымаць ступень ракеты, Мгм. каб атрымаць гэта. І ў мяне не было гэтага, і ну на той час у гульні не было гэтага цяжкага крана LQI 9, з якім ты гэта рабіў, да, там пиздец, там пару раз машина амаль што перакулілась, я еле-еле гэту ачыўку выбіў. Там было, ну, неймаверна складана. А на стрімі виглядало смішно. Перекуліць трака. Там будзе эпіздой у SnowRunner, там праз 5 ці 6 дзён, там будзе, як мы сланец вывозілі з кар'еру, там я такія фокусы з краном вырабляў, просто штосьці з чымсьці. Ай-яй-яй. А у мяне нават рэм-часцей няма. Ну што? Ну да гэта мелочы. Гэта ўсё. Гэта ўсё не аб чым. О, трэба ж зацягнуць гэты длінны чырвоны прычэп. Прадаць Ну яго. потым зацягнеш, прададзіш. То ў мінулым заставілі яго там, і ён стаіць. Ну ён уже і не Краціліся. патрэбен. Яны... Вось праблема гэтых прычэпаў, што на іх возяць транспарт. Ну, То есть яго зацягваюць транспарт, які, шчыра кажучы, такі важкі, цяжкі, гэта ўсё. ой, прабач, калі ласка. Я на мост не магу заехаць, ведаеш чаму? Таму што прычэп падымае колы пярэднія. Ты двигун сабе ўбіў. Ну, ой, бля. Ой, блядь, оставіў дзіцятка на гадзіну, блядь, без дагляду. Так, гэта фізіка, гэта законы. Ты за мяне нічога не зробіш. Не сцы. Зараз на заправке зупынішся. Мы зараз пад'едзем, пафіксім сітуацыю.
Собака. Причеп тисни на сраку, переднее коло поднимается и до свидания. Ну, физика, реалізм. Ну, реалізм. Ти Так. не хвилюйся, вже допомога вирушила, зараз ми відремонтуємо твою машинку. Тут знову те саме, ну. Ай, блядь. Стой. Тільки які-небудь підйоми, одразу все, коло відривається від землі. Двигун не ураўнаважвае. Ось. Все, ти Так. покуль що почекай. На Я заправці зараз. тоді? Так. Ну тут на заправці почекай, зараз просто проїду. Чекаю. Я. Заодно Уже- покуль компота хлібану. Да, хлібані. Я ось уже на гэтых самих туристичні хатки проїхав. Ух. Цікаво, Ян тут, не тут. Колькі у їх сьогодні буде по температурі? А у вас, коли що? Плюс Скільки у 30. Вільні? Плюс 30. 30-ка. У нас у Білостоку 34. Цікаво, колькі у Гданську. Юг. Ага. Полдень. Колькі гэта на поўдзень, так, по гэтых, по широтах? Ну, Кілометрів 50? кілометрів... Ні, куди там? Менш? Може, ну, у лепшому випадку 200. О, пише, у нас було 30 з гаком. У нас було, коли що вчора, 29. Ну, 30 так само, може, було. А ось на сьогодні обіцяли 34, тільки у кінці дня вже буде дощ, який усього гэта вилагодить. І ніяк буде легчей. Ну, от що був дощ. І все. О, я зрозуміла. У їх учора був дощ. Ну, зарівноважило температуру. Ну, їм файненько сьогодні зраниться. Все, я вже проїхав мост. Зараз проїду гэту лужу і буду каля тебе. Бачу, тягнешся. Ну, тягнешся, лячу на крилах. Лячу. Со светомузыкай, каб ты разумеў. Вось просто павярні камеру, глядзі на гэта чудо, но просто бля. А, ты яго паказваў, гэта пажарная. Брум, бляха. Ну, гэта сервіс-модуль, такі, типа, пад пажарны зроблены. Ян піша, увесь Гданьск чакаў яго учора. Это зразумела, зараз уся Польшча чакае на дождж. Там не ведаю, можа ты глядзеў, бо ў мяне ажно валасы шавяліліся ўчора, калі я глядзеў на Украіне. Ось, там 42 градуса абяцалі на поўдні. Бач. Ну, там, ну, нават з фоткай гэтай спутникавай, кабзда там просто. Што іх твоё дзеецца. Парамантаваў. Газуй далей. Ты нават не выходзіў. Адрамантаваў. Ай, халера, тут такая самая механіка, як у танках. На клавішы ціснеш, Ну да. усе рамантуецца. Дякую. Цацкі вылічылись і ўсё. Дзякую за дапамогу. Зняли з баланса і ўсё. А завтра... Ну што, або што гэта я? Што за гукі? Не, гэта не ты, гэта я. Завтра зноўку 30. Карацей, нам гэты дождж не дапаможа, так, Аня? Куды ты паўстрэчкі лупіш? Дзе? Тут уся дарога моя. Тут бачыш яшчэ якія-небудзь машыны? Можеш стапарнуцца, сфоткацца. Все ж таки Western Star у БЧБ, раскрасачкі. Дзе? Ну, паглядзі уважліва на маё чудо. Ну, такое з натягам, я б казаў. Нормально. Я не магу аддаліцца.
каб зачапіць нас абаіх. Паехалі далей, карацей. Стаять! О, Куды? вось так. Поехал ён. Ой, у мяне морда пакарожная. Усё ты? Ці не? Да, все. Поехали. Давай. Едь до туннелю, там далей від бачно буде. Так. Тут куди мне трэба? Цілий час Прям просто... час. Буде скрижаванні, там уже на ім налево повернеш. Дойдеш до туннеля, там перейдеш на новую мапу. Не дапаможа кажанне. Мне падаецца ўсё ж такі ноччу будзе больш-менш. То, што там удзень у нас будзе зноўку 30, ужо неяк перажывем. Галоўнае, што Ну, ноччу ночью будзе холоднее, да дыхаць и лепей. добро. Ну. Усё ж такі канец дня у нас будзе не плюс 34. І ўжо неяк Просто будзем... плюс 31. Холодая. Страшно. Да. Трэба будзе гэтым ратавацца цёплай гарбатай. Ага. Чукча, навошта табе холодильник? Ты у тайге живешь. А ў ім грэцца можна, так? Чукча не дурак, у тайге минус 22, у холодильнике минус 1. Чукча буде греться. Падняўся. А ты глядзіш гэтую перадачу гадзіннічак цікае з Жэняй Сугак Шрайбманам і Астапеней? Не гляджу. Ведаеш, што мне не падабаецца ў гэтым усім? Руская мова. Не, зусім не. Я калі што гляджу вельмі многа на расійскай мове, гэта не важна. А тое, што у іх вельмі шмат інфармацыі і насамрэч так, аналітычнай інфармацыі таксама, але ўсё ж такі сёння так, заўтра інакш і карацей ты блытаешся ў канцы канцоў. Вось мне гэта не падабаецца. І яшчэ ёсць такі канал Ток, хіба што. Вось, там Ну там таксама... больше інтэрв'ю. Так, там інтэрв'ю, і я памятаю, што глядзеў... Ціхановскае інтэрв'ю глядзеў. Слухай, ну зусім не падабалася. Яна тупо закідвае пытаннямі заўсёды гэтых інтэрв'ю людзей, якія прыходзяць... Куюіруем іх. Ну, і, размовы няма. Вось, Мікіта Мелказёраў, супер, просто. Ёсць размова, ёсць... Ну, там закінуў пытанне, а ты далей круцісь, там што-нибудь разважаю, гэтак далей. Так. Ну, на кшталт Дудзя таго самого. Так, я каля туннелю. Ну все, едь на Смітвільську дамбу. Так. У туннель доїжджай, ось все. Переход. Стоп, а куди ти вийшов з гульні? Не знаю. Я вот... Не, все... все на месте. Ну, мне там что пишет. Ну, у нас сёння будзе дождь, что-то зона, бо мы з сабакам ўжо рыхтаваліся зямельку парыць ад спекоты. Казеров топ, ён столькі робіць контенту якасна. Супер, гэта згодна. І гэта, слухай, што мяне вельмі здзіўляе наконт Мелказёрова, гэта тое, што чалавек то ўсё ж такі спартыўны журналіст. Так? А робіць такі якасны контент і па гістарычных, і па сацыяльных нейкіх рэчах. Куды мне ехаць, сэнсэй? Направо. Гучыць сумнеўна, просто направо. Куды? Трымайцеся правага боку. Направо і ўверх, там дальше побачыш. Keep the right side. Да. Все, едь наверх, будзе табе шчасце. Там можна нешта зараз... скрасці. Да, там можна. Ну зараз я тобі криху дам гайденсов. О, Дудь таксама быў некім спартыўным жа. Так, слухай, сапраўды ты правы, ён на матчы працаваў на гэтым канале. Дудь? Дудь, ну. Вдуть.
Сапраўды, так і ёсць. Так, что бы такое? Так, я на тех скрыжаванні. Право, влево, куды? Направо? Налево заедь, отчини себе гараж. Налево, бачиш, там гараж, там Ну, таки уезд ніби у мой гараж, так, бач. Так, все таки працює. Заедь, отчини собі гараж, потім поїдеш в інше місце. Тут є садник, один кирпич. Добре, знайшов гэты гараж. І тут є один. Потім у сервіс хаб ці куди? Да, у сервіс хаб там загрузиш дрил. Загрузиш дрил. Чекай, гэта і як? Ну, налево. Выехал налево и едешь у сервис хаб. Там Не-не-не, будет зона зрозумів. погрузки. Угу. Там выберешь Перекласти дрил спробую. Это ж... дрель. Ну, буровая установка. Свідровая установка. Вот. Ну, ты там доедешь, там будет зразумело, что потребуется от тебя. Не, ну я старий чоловік, що ти від мене хочеш? Я зрозумію, що від мене потребується. Ну, ось, зразу направо ходь, там по кругу проедешь. Это, конечно, не повновартісна ронда, але... Нормально, що. Чекай, це... Да, Спеапац. О, це те, що потребувалося там. Не. Spare parts там тебе зараз не треба. Vehicle не тое, oil... Інше. Oil Rig Drill. Oil Rig Drill, вот это да. Гэта Воно яно. мені треба. Гэта яно, да. Погнали назад. Да, все, едь обратно сюди на Black River. Я ось, коли кажу назад заўсёды на беларускай, то успамінаю адразу гэта мімасік, які толькі беларусы зразумеюць, што беларусы ніколі ўзад не ходзяць. Толькі ўперад. Толькі ўперад. Яны зупыняюцца, паварочваюць, чакаю, на 180 градусаў і ўперад. Ёсць такая абставіна. Мне больше подобается іншы жарт. Там, ну там мимасик был такой, типа, русские наперед, там где типа получили пизды, русские назад. Так, чакай, я знову зроблю раніцу. Ага, да, буде цудовно. О, М і Т. добра раніца. О, все. Робім висновы. Великий дякую. Было б за што. Робім высновы. Так, Ян. Гэта, ведаеш, хіба што залежыць ўсё ж такі не з галіной, дзе яны там працуюць, з чалавекам. Гэта проста супадзенне. Пакуль што іх двое, тых, якіх пачыналі экспартовыя журналісты, а сталі палітычна-сацыяльнымі. Ну, гэта такая тэма, типа... Чалавек просто разумеў, што калі ён пайдзе, ну, сразу якую-небудзь сацыялачку, ён хутчэй усяго апынецца на якім-небудзь там дождж, так, альбо там гэты там весці тыдня, или што там у іх ёсць, так? Ну-ну. І ён будзе рабіць не тое, што ён хоча, яму там закінуць там всякого гаўна ў мозг. Там прыйдзецца пагаджацца з мноствам рэчаў. Так, ты будзеш просто, ну, тую ж прапаганду трансляваць, ну, а наша яму гэта трэба. Чэл просто зразумеў, што ён можа закон якаснай працы ў галіне спорта зрабіць сабе там першапачатковае імя, там грошы, а потым можна стартаваць вось і ну, праект які-небудзь adequate, so-called. Поэтому, ну, тут ноль осудження. Респект only.
Так, куды мы цягнем гэта ўсё? Это мы цягнем на фактары, так? Не, паглядзі. Оу, а як я сюды прыеду? А, па мосце, вось гэтаму драўлянаму. Не. Ты поедешь на лесопилку. Собака, дзе яна? Вось яна. Угу. І тут ёсць пераезд там. Ой, я там з гары стрыбаць павінен. І там, не, там все будет. Ты ж уже переезжал. Чего ты? Так, сюди. Ты ж уже ведаешь, як это працуе. Это заходи, ты? не бойся, уходи, не бойся. Это мы. Это мы. О, дзедаў унук з'явіўся. Прывітанне табе. Новы чалавек у нашым чаце. Щиро вітаємо. Я вже, тому як людина друкує повідомлення, вже бачу на якій мові. Час розмовляти. У меня одночі відбувся вельми такой, ну, приколдесний експірієнс, так? Ми гуляли з хлопцями в онлайн шутер у Insurgency, так? Угу. І там поставив востро питання комунікації. А такое, типа... У сенсі на якій мові це що? Так, я такой English. Потом я, типа, гляжу, у чела нік, ну, хохол, а гэта оказалось його позивним. Я, типа, думал, ну, просто какой-то кадр прикалывается, але, ну, раунд было выиграть важнее, я ему говорю, типа, давай там заходи, закидывать, там, став смог, штурмуем. Он такой, будь ласка, державну. Я такой, херня, вопрос, поехали. Он такой, охереть, что это за инста-переключение поміж мовами? Я такой, я белорус, это базовые налады. Базовые налады. Он такой, ааа. Не, треба удокладніти, все ж таки, ти південний білорус, то бок у вас там... Ну да, Это нормальовая справа. У нас там паўночная Волынь. Так і ёсць. Бо калі для мяне, так, гарадзенца, то мова зразумела, але ж размаўляць, ну, цяжкавата, насамрэч, бо ніколі ў жыцці не рабіў. Ну, у нас яшчэ там і сваіх дыялектаў хапае. Безумоўна. Я, калі што, у мяне хрышчоная, яна замужам была за чалавекам, які быў з-пад Берасця. Там ёсць такая вёска на М, ну, карацей, типа Міхасёва ці нешта падобнае. Дык там увогуле на украінскай заўсёды размаўлялі. То бок там нават не беларуская, без сумневу. Гэта тру. У нас такое ёсць. Ну, ты памятаеш, дзе тебе на гэтай лесапілке трэба будзе паварачваць? Так, там так, ты так. з'язджаеш налево і налево. Я памятаю. Але, ну, глядзі, каб... як гэта патлумачыць? Па вялікай цыркуляцыі заязджай, каб у цябе, ну, не перакулілась. Нет, ты там ні за што не зачэпішся, цябе просто частка машыны паедзе ў гору, частка прыцэпа будзе ўнізе, і ён можа перакульнуцца разам з машынай. Гэта будзе, конечно... It's not a tragedy, but very unpleasant stuff. Гэта будзе эпічна. Давай так казаць. Будзеш ратаваць мяне, трошкі контенту дасі. Да, дасі. Рады контенту і гэта вось усё. Так, дзе мой? Трэба размаўляць мову Украіны, якій важна не не, тэрарыстычную нахер. Внук, ну, ты здзівішся, але, ну, калі мы пачнем размаўляць мовай Украіны, у якой мы жывем, мы адзін другога не зразумеем, таму што літоўская да польскай не падобны, вось просто аніяк. Гэта будзе лепшы косплей вось гэтых эпізодаў з Inglourious Basterds, там, дзе Ганс Ланда там
3-4 на 3-4 мовах такі розганяє просто. Ага. Ти бачив гэты нарезки? Гэта Так, самое так, бачу. любимое. Ну, фейковая італьянська, гэта навсёды у маім серцы. Ні, там, ён на норм італьянська говорить. В сэнсе норм. Ён ведае толькі асновы, а так ён не размаўляе, ён сам бы гэтым кажа. Ну, і тым не менш, ну, як тебе сказаць, гэта не тое, што типа ён там не размаўляе, я так скажу, гэта такая тэма, ну, I don't speak English, але я, ну, веры speak, але я прыкідваю, што не speak, таму што мне вось трэба гэтых ёлупняў раскрыць, каб они там, ну, булачкі-то подрасслабілі і прокололись похудшее. То есть там все, ну, продумано. Тарантино, і он геній не просто так. Ну, я разумею, у сэнсе таго, як Таранціна ставіць дыялогі, тут пытанняў няма. Ён сапраўды вельмі набліжаны да вельмі таленавітай асобы. Там нават не то, што дыялогі, там просто кожная драбніца ва ўсіх гэтых моментах, яна, ну, вырашае на сотку. Слухай, я ўеду ў гораву? Штось падаецца, не. Ну, па гэтай цыркуляцыі так. Так гэта подрубай блокировочку дифференциала, ты будешь на пониженный передатчик там паусти, але едешь. Крути 5 руля. Нахуя тебе. Давай. Шапляйся туди до столба справа. Ну, под углом ты, ну, повинен залезть. Чекай, я умею 4 мови: польську, чеську, словацьку, і мову Закарпаття, з часом білоруську вчу. О, все. Ну, ми вітаємо, гэта... Давай сюди, тягні. То в тебе видатні навички щодо вивчення мов. Там люди могли би казати, що це, ну, слов'янські мови, вони подобні одна до другої, але коли ти вивчив їх, ну, добре, ти розумієш, друкуєш на їх щось, то, ну, я можу тебе тільки повіншувати з цим, тому що це, ну, серйозне досягнення. Давай. Тягнись. Под углом тягнись. Холера не працуе. Ты не, блядь, под углом. Зажми гэты самы... Мне колы отрываются от земли, разумеешь, и... Паркинг брейк, так... Ты от причепа, там на причепе так само есть крапки, крепление лебедки, и под углом. Ось. Разверни камеру. Ось. За середнє чапляй і тягни до слупа. Все, і зараз едь і потягивай собі. Ну давай, раз, два, три взяли. И! Раз, два, три взяли. И! Не подняйся, товарищ сержант. Ну а хули ты хотел? 49 тонн. Так, лебедка хіба що здохла. Не, все працює. То зараз отчепляйся, перешепляйся за апошнюю крапку і потягивай себе далей. Ось так ось по криху, гэта, ну, непростая схема. Ну, паркинг брейк, прожимай паркинг брейк перед тем, как ты отпускаешь лебедку. Ты, ну, что ты робишь, блядь? 3 метра тяну, на 2 откатился. Ну. Не лечи головы. Все добре. Те, блядь, повернись, ты курыска. А, зачепився нарешті. Ну, а ти думав. Ну, всялякі випадок, чому хотілося нешта додати до унука, гэта тое, што, як ты бачыш на стрымы, ці там у апісанні канала, ёсць такія настроі, якія не вітаюцца на тэрыторыі Беларусі, давай так шчыра казаць. Калі б гэтак было, што ВРВ і я стрымілі б з тэрыторыі Беларусі, мы б гэта рабілі, ну, як найменей з шиза. Да, на апошнім тыдні нас бы ўжо ознакомілі з
унутрашнімі часцінамі мясцовых там КПЗ і гэтага ўсяго. Так, і гэтак далей. Таму, калі ты чуеш вось такі настрой, мову і гэтак далей, лічы дакладна... Гэта не проста так. Так, лічы, што гэта не людзі, якія жывуць зараз на тэрыторыі Беларусі сучаснай. То бок, проста мей на ўвазе. Ну давай, ну што такое, ну... Ой, марудзіла нейкая. Гэта гульня зроблена для таго, каб ты страдаў. Да, каб у табе... Dark Souls 3. Каб у табе лаянка развівалася як мага лепш. Да. Всё так, всё так. Так, куды мы цягнемся, прыгадай, калі ласка, я ўжо забыўся. Ну, там буровая установка. Што? Дзе? Чым зачапіўся? Ну, за пень. Які? Отъезжай назад. Ну, тут прямо перед носом. А, я на яго наехаў. Ну, ты бампером уперся у яго. Ага. За что зачапіўся? Ну, я хер его знаю. Так, не. Тут я не кірую пакуль. Да, это тут... Давай, влево. Хіба што трапляем. Йо. Ну, все. Бля. Што такое? Я доглядаю, каб з тобой там нічога не здарылось, я себе пол машины разбіў уже. Нічого. Зараз адрамантуеш. Все направіцца. Да, зараз адрамантую. Зараз все буде. Просто я уже готуюсь морально. До чого? До ще одного контракту. Ага. Так, І мне могу треба... сказать, что... Едь, так, і вигружай. На гэтую стрелку, так? Так. Але, ну, будь осторожный, гляди там, ну, не устрань. Потому что, коли устранишь, я приеду, конечно, тебя вырутую. Але мы просто час губим. Ну, ты зразумела. Але не, там все добре. Що, просто передніми колами, бля. Доедь, зачепися и все. Все, что от тебя зараз потребуется. И будет залик. Так? Так. Ну, просто там прожмешь, выгрузить, и оно выгрузится, и все будет заличено. Так. О, бля. Ха! Я победил. Перемога. Угу. Готово. Так. Куди далі, сенсей? А, заправиться треба. Чакай, я Да. поеду заправляться. Едь на заправку. Ой, блядь, это ж треба... Яким шляхом? Чекай. Тим самим? Ой, мать. Ну да. Ти бачиш, що нам зараз треба туди доставити? Будівнича платформа. А ти Це бачиш, той- де вона? Не, не бачу, чекай. Это та херовина, яку ти каля моста покинув. Ну, я розумію, об чим поговорка. Ну ось все. Зараз вийдеш, покинеш ось гэтий трак на заправці і заправці, пересідай у МЗКТшку. Добре. Гайденс. Слухай, а як дай я перекинуться? Мені треба буде У під'їхати, меню. здається, ні? Не, у меню Вона доступна? отчиняешь меню и глядишь, так, ты сможешь в ней пересесть. Добре. Ты эвакуировать и апгрейдить не можешь, Але а сісти вот так. пересесть так, магчимо. Ок. Ок. Важно вивчати чеською, а польською все зрозуміло. Бобер пердолі. Курва, Ляха. бобр. Ну што, Ой. чакай. Калі ты ведаеш пра бобра і пердолі, яшчэ, магчыма, ты ведаеш пра вожыка, пра слівкі і вожык наебаны. А ты, вырвач, чуў гэта ці не? Я чуў, але
мяне жаданне сказаць дзве іншыя не менш важлівыя фразы. Завше памятай, коли не можешь быть счастливой, завше можешь быть наебаны. Так и есть. Там при гэтага ложика, бля, я усыкаўся просто под столом, калі глядзеў. Да, что яшчэ было такое, вось прям меня, вось, ну не вкурвила, а вот той, который окурча, вось, короче, укурвила, але с позитивным знаком. Это спачатку гэта была просто пераробка ў тыктоках, так, а потым гэта ўжо стал, ну, Нойз, і он на канцэрце сваім зрабіў пераробку на такую старую песню нейкую. Там атрымліваецца: хватит лжи и хватит боли, бобер, курва, я пердоле. Это, конечно, был, бля, разъеб. Так, вот мы, блядь, все зрабілі. Так, а я выбрался на прямую дорогу уже до палёной станции, так что Congratulations. Зараз пойдзе грэсь. Немецкий город той самый? Так, это Österreichische штат. Грац. Грац, штат. Да, Грац это штат ДТ. Перепутайте. Я яшчэ там побольш з гэтым Сальцбургам. Да. Дзе свіней гадуюць добрых. Сальцбург. Сальцбург. Блядь, зачапіўся. Стой! Стой! Слухай, як мне заенчыла гэтая язда без колаў перадніх. Ну, гэта трэшак просто. Я могу пазбавіцца гэтага прычэпа ці не, бо ён, ну, сапраўды цяжка на ім. Ну, ты можешь покинуть. У меня есть для тебе прапанова. Мы можем с тобой зараз... Я не ведаю, конечно, як гэта зрабіць. Ну, я ведаю, але гэта такое. Ну, такое. Конечно. Да, ну, покинь на заправке прычэп гэты. Мы... У меня есть идейка, что мы можем зрабіць, каб табе полепшыць жизнь. Жыццё. Быццё маё. Яй! Да. Амаль не перакулю прычэп. Добра. Куда я его? Блять, кто я? Где я? Где я? Ну, ты ведаешь гэты анекдот? Не памятаю. Приходит мужик у ресторан и кажет: так, мне курицу брескую без Т. Ну, официант говорит: ну, добро. Приходишь на кухню, кажет там: Петрович, зваргань что-нибудь. Что там Петрович достал какую-то перезамороженную курицу по 10 разов, все, запек, выносит, ставить этому мужику на стол. Мужик великим пальцем этой курицы у дупы такой: ну что это Вологодская, померла своей смертью, 6 раз замороженная, перерабляй. Ну, официант ідзе до повара, такі: Петрович, ну там некий, блядь, профессионал, гурман, ну зраби як треба. Ну, добро. Чё там, достал уже свежую курку там сегодня только привезли, там добрую, там зафаршмачил, все справы, типа, вот, все, тримай. Приносит знову до гэтага мужика. Мужик знову там палец курки ў сраку, типа. Ну гэта разанская курица. Учора забили, але не брэская. И тут за соседним столиком бухий мужик встает, здымае штаны и таки: мужик, расскажи мне, кто я, где я? Шаман ебаный. Так, куды мне ехать? Я отшапил причеп. Да все, покинь машину тут, пересаживайся у колобок. Так. И вези эту будаўнічую платформу до вот этой нафтовой. Так, дай узгадать, где это памповый колобок. стенд.
Ось ён. Каля той АЗС-ки, все, садись у яго і там Шпацыруй. шчаслівага, да, шчаслівага шляху. Так, а мы зараз будем творыць штосьці адпаведнае. Ух, як ён едзе, ёб твою мать. Ну ты акуратней, тому что, ну, ты там, калі зачепіш прычэпам за стойкамі прычэпа паркавальнымі, ты потом его хер задвинешь, мне патрэбна будет другі такі же привозить, тебе там дергать. Цягнуць. Ну, Добре, добре, буду мець на увазе. О, тут нейкая цыстэрна яшчэ стаіць. так можеш заправиться з ней. Не трэба, тут пакуль што хапае паліва. Ну, гэта такое. Пакуль хапае, потым не, так? Ну, так. Сьогодні ёсць, завтра няма. Давай. Бля, тут Ну, непрыгожая дорога. Слухай, тут на гэтым налево. налево. Угу. Шановні глядачі, калі ви хочете поглядеть поўнае праходжанне Мічыганшчыны, вы можете зайти на мой канал, там есть адпаведны плейліст. Лера, у тебя все есть по этой гульне, давай так шчыра уже казаць. Ты, блядь, Ну не ўсё, я яшчэ багата чого трэба рабіць. Мічыганшчына, Ну, не першы- Мічыганшчына, але ўсё амаль што. Ты зараз у Алматы, давай так, гэта апошняя лакацыя, якая доступна. Казахстан. Ну, Казахстан, так. там жарбайскія Мне нейкія ж, кавалеры. Британская Колумбія зроблена. Антаріўшчына. Паўночная Караліна. Таймыршчына, Аляска. Што яшчэ? Галоўнае, як ты сказаў? Таймыршчына, але ўсё ж такі Аляска. Аляскаўшчына. Аляскаўшчына, ну. Але, слухай, глядзі, як па-беларуску гучыць, правда? Аляскаўшчына. Аляскаўшчына. Ну. Можа, яе там знайшлі, гэтыя беларусы адкрылі, а то кажуць, што расейцы. Ну, блядь, это ж такое. Спочатку тебе будуть обзивати жидом, потім бить у школі, потім бить на вулиці, а потім ти станеш великим русским вченим, тому що, ну... Мастаком не забудь. Там, ну да, там мастаки, там співаки, композитори, гэта Ну. ўсё. Мы некалі з жонкой вось з... Аня піша, ты за рекламу заплатил деду? Так, я даю інструкшени. Отдае натурой. Да, заставляю кіраваннем. Ну. Что хотел сказать, что мы некалі з жонкой там смеяліся з таго, як Марк Шагал лічыцца расійскім мастаком. Прысім пры гэтым ён толькі 4 гады вучыўся на тэрыторыі Піцера. Давёз. Як тобі? Супер. Цудоўна? Да, О, супер трак о. увогуле. І выглядае Гэта там да. самае добра. Ну, ось, Да, і- гэта нашы зрабілі, бля. Ну, і пры гэтым, нягледзячы на тое, Бібікай. што ўсё жыццё. А як бібікаць? Г. Галя. Ну, такое, нібы цягнік. Ну, Вось. Ён толькі 4 гады жыў на тэрыторыі Расіі, а заўсёды жыў на Беларусі, у Польшчы, у Францыі. Халера, з якога перапалоху ён зненацку стаў расейцам. Я просто ну, так ахуеваю з адбылося. гэтых людзей. Карацей, Та ж такі, блядь. што далей? Ёсць апгрейд. Я да яго не даеду, так? На Ну, гэтым. З гэтай часткі не, ты не даедзеш, гэта ну, з другого боку заязджаць. Глядзі, што. Ты можаш ось радам з табой там ёсць прычэп. Побач. Открой Husky Forwarding. Там ёсць контракт Winter Stores, Wet Harvest. Winter Stores. Ага.
Вось. І ты гэты прычэп можаш актывуй гэты кантракт, і там яшчэ адзін ёсць. Оба кантракты актывуй і вывезі гэты прычэп у горад. Каб потом ты будзеш рабіць штосьці з ім, тебе будзе прасцей на гэтым траке вазіць яго, чым на нейкім іншым. Так, хвілінку, мне трэба зараз праехаць праз тоннель зноўку. Так? Не, потым гэтым будзеш займацца. Просто вывезі ў горад гэты прычэп, альбо на шашу асфальтавую. Калі ты кажаш гэты прычэп, я трошки губляюся, тому што зараз у мяне ўвогуле няма ніякага прычэпу, я пусты. Winter Store актывуй. Так, і Winter Store. нажмі слядзіць. Winter, трекінг. Ось. А я зараз сыры урожай зраблю табе. Што ты зробіш? Урожай. Там другі контракт у гэтым Husky Forwarding. Там трэба цэглу, дошкі, металёвыя балкі даставіць на ферму. Так. О, гэта і ёсць. Wet House, так? То бок мне трэба ўзяць нейкі прычэп, я так разумею зараз. Ты рабі па зімняму гэтаму контракту. Прычэп, ён стаіць ось каля цябе, справа ад цябе на гэтай буравой. На буравой справа. Так. Контейнеры. Не. Актываваў і даследжваць. Вось ён за контейнерамі стаіць. Чырвоны гэта? Да. Ну ён як гэты пажежны модуль. Так, Паш. Зразумеў? Everything clear. Ну што ж ты? Ёсць, гатова. Куды яго перці? Напамятай. У горад завязі спачатку ў горад. І куды там, у горад? Мястэчку. Ну, потым ты падвязеш Флітстар і на Флітстары ўжо павязеш яго туды. На Смітвілдскую дамбу. Таму што Колаб гэта, оверпауэр для такога таску. Ось Колаб, ён возіць ось гэтыя кастомныя прычэпы, якія ты звычайным тракам хер пацянеш. Зразумела. Ось ён для гэтага. Ну што, колькі там табе зараз грошай упадзе? 3800. Нормально, 420 экспириенса. Тебе отчинился там? О, 5 уровень есть. Мы идем, робим поспехи. Отбывается движ. Так, ты завези этот суд у мястэчка. Потым ты перасядзеш на GMC-шку. Я табе ўсё гайд. Тут управы. Какой-то движ происходит. По-доброму, потом глянем. Мне залучу некий движ. Оффлайн? Там такой онлайн движуха. А, онлайн все ж таки. Но. Так. Мне есть прикольное ожидание, что мы зробим. Я хочу дабл-чекнуть, ці можем мы паміж рэгіёнамі перамяшацца.
у кооперативе. Тому що нам треба на Таймир. І нам там треба отримати собі цікаву плюшку. Яна прям необходна зараз, ці... Вона не зараз необхідна, вона просто тобі допоможе. Ну, блядь, як вона тобі допоможе? Не вельми сильно. Але лепше з її, чим без її. Макс, ну ты мог просто праз эту лесопилку проехать. А, прям- блядь, ну так. Ты прям таким кругом херачишь. Да потому что я по дорогах езжу, коли что. Я ж не ты. Я Зачем? гуляю у Евротрак симулятор, а не у SnowRunner. Ты спробовал на Евротрак симуляторе поехать не по дорогах? Ну, бывало пару раз. Ну. там. Я один раз Блин, поспробовал, меня так ну. подкинуло неблаго, что ледь собрался потом. Ну там треба ось вельми так повольно, неспешно. Мгм. Так, а не на хуткости 70, як я летел. Не, там натурально, коли летишь 70 плюс, то выезжаючи просто на траву, тебе подкидываю вверх. Ну да, это эффект цепляния узбочины. Это база. Ой, не на час я приболел. Тяжко Але тобі. все ж- Не, просто я хотел завтра до церкви сходить, потому что Петра и Павла. Ти є ще й православний до цього ж. Да, О, який ти небезпечний для лукашенковського режиму. бля. Я ще і у білоруську Віленську церкву хожу, это я вообще, бля. Ой, ну все, слухай. Клеймас. Вот, бля, Живого місця на тобі нема, просто ось з гэтым клеймом. передача Гриша Заронка Орден Іуди, это про мене. Ой, бля. Мне ведаеш, што больш за ўсё падабаецца ў азаронку. Гэта тое, як яго Леўчук троліць. Заўсёды. Гриша! Просто, блядь. Так, Я да. Ты подруби нам день. ужо нічога не бачыш. Да, уже все. Гатова. Добрай раніцы. Да, тут так, а так и не скажешь. Так, можа Ой. тут подкинуць гэты прычэп, ты ўзяць што-то хацеў. Не, до места завези. Вези его до местечка. Ай, блядь, что я хотел? Бач, як далеко його треба вести. Не блізкі шлях, гэта факт. Ти не уявляєш, наскільки гэта ще і Далі. crazy шлях. Crazy Мне шлях. падаецца, ты ж хацеў зацягнуць гэты прычэп на гараж, ці не? Я зараз я гэта і зраблю. Але нас там чекають цуди і пригоди. Я тобі так скажу. Діснейленд? Поедеш у Да, Діснейленд? покидай гэты прычэп каля заправки. Угу. Ну я не ведаю, што ці ёсць сэнс зараз прадаваць той длінны прычэп. Не, няма ніякага. Павяртайся на флітстарчыке у гараж, евакуюй яго, так? І ми зараз поїдемо на Смітвільську дамбу. Там... Добре, зараз я ще тільки заправлю твоєго клапка. Да, його можеш не заправляти, просто покинь як ёсць, я його все одно буду евакуейти. І все. Так, змяняемся. На Флитстар еду до тебя, так? Не, просто тоже recover to гараж.
адразу. Я забываюся, што можна так Усталёвай флетбет на яго нанова. замест. І мы поедем. Там будзе цікава. Будзе очень интересно. Аж ну настолько? Да. Так, я готова. Ну так, выйшаў, все, можаш ехаць, зачапляць той прычэп і едзь да гэтага самага, да туннелю. Той, які? Гэты длинны чырвоны ці? Не, той, які пакінуў каля заправкі. Который тэхабслугоўвання. Газує уже все. Бля. Кто это был? Пришло поразумение. Что за женщина за рулем этого тягача была, а? Едет, недзе там по узбочине, чему не по дорозе? Даю тебе шлях. А у тебя правы язды есть, не? Ну, белорусские так. А чему не меняешь на литовские ценники там еще? Сенсу немає, даюся. Серьезно? У вас там нема обмежеваний ніяких? Не, обмежевание есть, только, ну, навошта мне. Мне так место жыхарства подгадано, что я просто выхожу. Ну, по-перше, я у старый город, ну, там, где вось хоть нейкі цікавы движ надзвычайны адбываецца для мяне. Я выязджаю, ну, у лепшым выпадку там раз на тыдзень. У лепшым выпадку. Там мне могуць быць там месяцы, калі я просто не выязджаю з свайго района нікуды, мне просто не патрэбна. У мяне тут 4 супермаркеты і праца з хаты. Ну, мне просто не цікава вось гэтым усім движам займацца. Зразумела. То бок нікуды не ездзіш, толькі на цягніках, я так разумею, так? Ну, там, ну, тоже, я заехаў у Клайпеду, я за час весь горад абайшоў. Ну, што, ну, типа, машыну для гэтага прыдбаць? Безумоўна, не, але просто вось, як я, напрыклад, то я больш люблю лазіць па мясцінах геаграфічных, а не сталічных, як кажуць. Ну, вось. На пешкі не дайдзеш туды, куды я хачу. Да, ёсць такая обставина. Так, забыл эту машину. Там же у Літве, чакай. Ну так, там же у Літве ёсць коса. Такая вельмі доўгая, морская там. То бок з левага боку атрымліваецца з правага, там, в залежнасці ад того, дзе ты ідзеш. Будзе лес сосновы. Так. А з другого мора. І пляжа. Пляжа такая метров 10, хіба што. Ну, Куршская коса. Во. О, просто я тебе так скажу, у меня зараз з улікам всех гэтых аплаты жытла і ўсяго там на інтэрнэта, спортзалас і гэта ўсё. Мне крыху не хапае на гэты такія падарожжа, каб іх там рабіць, ну, там, раз на месяц. Таму мне як бы, ну, ведаю, што ёсць, там, калі па працы трэба даехаць, я, ну, заўсёды там дабягу да нейкіх рэальна там чоткіх месцаў, але, ну, пока зараз не стаіць такой мэты. Я тебе зразумеў. Ну, спадзяюся, што ўсё гэта зменіцца. Даехаць, гэта 30-40 хвілін і там 65 еўрацэнтаў за адзін білетык. Гэта, ну, way more cheaper, чым паўнавартасны аўтамабіль з усімі яго гэтымі рэгістрацыямі. Ну і што я на ім буду ездзіць адзін раз на тыдзень у кальянку. Типа, ну, камон, гайс. Занадта недешево. Ну, вот... Так, у нас там, конечно, ёсць кадры, які на Лінкольне ездзіць. А ёб, твою мать, на навігатары. Там такі, бля, здаровы Лінкольн. Куды мне весці гэту прычэп? Всё, чапляй гэта шасці і на гэты, як яго? На туннель едзь.
На туннель, так. Мы, калі што, робім... Не Essentials. Мы робім... Winter Store, вот это все. Все, поехали. Там, конечно, будет выбирать. А я не ведаю, я могу продать причепы? Куды гроши залічаться? Мне. Нет. Вот именно. А може увогуле не прадугледжана, каб ты прадаваў нешта? Ну, ось. На чужой мапе. На Авито. На Авито докладно не. Бля, як эта херня у вас называется? Аллегро. Аллегро, вот, на Аллегро. Ніхера себе херня, бляха. Кожний місяць від 500 до 1000 злотих там витрачаю. Ви не можете продати чужий причеп, зрозуміло. Ось і все. Іди пешки в подорожжя. Да, так. Так, МГ Смітвільська дамба. Зараз ми будемо видавати. $12.53. Я сьогодні заробив 627 кроків. Усього? А, ну ти ж недавно проснувся. Ну, Я ще поспієш, чого ти? Тобі не так Ні. жарко, як у нас, тому що... я-то поспею, я выйду погуляю, проветру Ну-ну. свои, блядь, захворвані. Трошки вітамінок пожуй. У меня все есть, она Ну. вот зараз я попиваю витаминчики. І все. Мені, коли що, до речі, було так само на минулому тижні така справа, що опухло горло. І ведеш, увогуле нічого не болело. Абсолютно. Просто ось проснувся однойчі і... У меня подобная херня просто отбывается. Ось у меня, ну, нема ні насморка, ні температури, нічого, але ось, ну, просто на горло відчуваю, що ось би ти захворевши. Ну, короче, а у меня не, у меня навіть не було ні как-то скреготання, так, воно не болело. Я тільки у люстерка поглядів, гляжу опухше. Так прихуєв, тому що виглядало як ангіна. О, я ще одну Discover, конечно, Rokon. Так, это ми. Угу. Ось, і просто взяв, що я взяв? А, у мене стояв бутелька лістерину, видиш, така зараза зуби полоскать. А, Ось, ну, я у меня просто... только Tantum Вердефорте есть. Ты пам'ятаєш, блядь, наконец-то я знайшов человека, кто застав одну добрую песню Тимати. Я коли що, був просто підписаний на Макатао, видиш, такого пабгера. Не. Ну, він, до речі, прикольний чувак, але один я тільки росієць, тому вже давно за ним не сачу. Ось, і у його було на донаті гэта... Tantum Вердефорте, так. Лучшая. Вот одинная добрая песня. Я могу только... Так, Сонечка, ты приехал на Смитвельскую дамбу? 10 метров, ось, я на туточке. Заезжай. Заезжай и едь на гаражи. Зараз на гаражі ти маєш на свій гараж, так? Так. Ну, у гэты бок там будзе ось гэта скрыжаванне, на скрыжаванні едзь на склады, дабірай сабе гэты запцацкі для машыну, загружай у борт, і мы зараз поедем. Мы зараз поедем по таких ебенях просто, бля. Будем пляватися як черті нейкі. Сказать, что ты офігеєш, гэта нічога не сказаць. Слухай, а як так сталося, бляха? Буйніша економіка у світі, ось такі дороги, амаль що нема. Кого? Ну, на Мічиганщині. Що гэта дзеецца, га? Так... Куди там Трамп і Байден глядять? Ты чытаеш апісанне, гэта адбыўся шторм, ураган, і мы пасля гэтага адбудоўваем. Ага, то бок... Так, чекай, да, мне направо и налево, куди... До направо, тебе? Направо. Направо. Тебе на загрузку. Так, чтобы такое взять? То был это ураган, и по дороге покрошил все на свете. Да, все просто.
Пиздец, асфальт нахуй скрали. Так, чтобы такое взять? Чтобы такое взять? Чтобы такое взять? Пригадай, что мне треба взять будет? Бельки? Ну ты гляди, что там у тебя по Vehicle spare. Vehicle spare parts. Сервис есть. Кольки? 2. 2. Дякую, поехали. Все, зараз едь до гаражу, и мы почнем. Бля, это, конечно, не той трак. А вот и он и называется Азоу. На Азове поедем. Я поеду. Тебе такого нема. Мабуть, есть. Это ж питання того, заплатив ти за DLC чи ні? Так, там был у списе. О, там неким, заебись. Ну тут Я недалеко. Перед гаражом Да, стою. все, я бачу. У тебе як все поремонтовано, все добре? Ну, хіба что так. Ну, только что Палево хапає? 38 литров минуса только и все. Сколько это? Ну, Ладно. амаль что 15 Не, у меня сотков. просто 2500 с собой зараз. Эй, хлопец, ты что? Поехали. Ну, Давай. зараз буде, синку. Вяди гэтае дзіцянё за собою. Ты заўважыў, што ты конусы паваліў, а? Да. Адразу бачны кіроўцу без досвіду. Ну да, апошнім часам не маю досвіду. Ой, я помню, блин, калі маліну ездзіў здаваць, там просто такія піруэты по гораду на 80 км у гадзіну. Угу. Приходилось выписывать. Там такие паркинги у меня были. У нас машина была Nissan Premiera 98-го года. Ну, P11 морда. Я ведаю, Блять, так. 5 метров универсал. Я ось на гэтым учыўся паркінгі здаваць. Я калі потым там прыехаў, сеў за гэты джилік малой такі, типа кросоверчик такой ось, да? Я такой, это ж просто херня мала, ее можно, ну, на копейковой монете запарковать. Угу. Просто не об чим. Просто не об чим. Так, зараз ми зробимо важне. Бля. Полі подтопленые. Зараз, нема. зараз буде кринж. Румуни бігають туди-сюди. Бля, рація не робить. Так, все, стоп. Не перекулися. Не сын. Я перекулюсь, я вернусь. Мне головне, каб ти проїхав. Не треба тебе чіплять. Вивозить з гэтай багни. Ізі-пізі, бачиш як? Ну. Да. Мне самое прикольное, что в этой гульне КамАЗы переименовали на траки с назвой Азов. Просто лепше. Это Лепше лишь, что ремейки. это распрацовщики так троллят? Я лишь что так. Ну, гульню-то выпускали вельми позднее за 20-й год. Но в этом сенсе так. Дрон, тягнется. Ой, все, по кукурузе. А ты думал. О, заедь тыкву подави. Тыквы? Ладно, не, вот тебе Ну, причеп. я не выеду. Потім будемо гэтым займацца. А, Ну, там же ачивка есть. Да, Я гэта, памятаю. каб ты разумеў, гэта ачыўка, яна цягнецца яшчэ з первых гульняў там пра мадранер і сноўранер. Пра мадранер і спінтайрс. То есть гэта такая кросс. Чакай, тут древо. Что тут с древом деется?
Нічого з ним не дзеецца. А это не заўважыў просто. Так, разгружацца ці як? Не, нічога тут не... Это не Мы сюды. яшчэ нікуды не прыехалі. Да это толькі пачатак. Мы... Ты нават не разумееш, наколькі гэта толькі пачатак, таму што тут, яшчэ... Мы нават... Ну, не то што напрыканцы стрыма, але ну нам яшчэ ехаць і ехаць. Я ось гэту здаровы трак узяў толькі таму, што я ведаю, што ось на гэтым, на флітстарчыку ты зараз проста не ўцягнеш гэта ўсё зрабіць. Ну, зараз мы завершым першы пад'ём, потым будуць яшчэ два. Ну я лічу, што нам за гэта заданне павінны добра насыпаць. А тут досвед сыпляць у залежнасці ад складанасці, як ты робіш, так? Ну там так. Ну і за кантракты звычайна больш досведу даюць. Так, управа. Ага. Ну так, там болото, бачу, это. Болото. Там яшчэ станцыя пагрузкі дрывесіны. Драўніны недзе? Мы ж... Так, злева ад нас, там мы яшчэ туды будзем вяртацца. Броўна загружаць, там... Кефтеме. Праў будзе... Лера, бляха, 12 гадзіна дня уже такая жара падымаецца, ёб твою мать. Ну да. I can just only imagine. Калі што, я саджу пры раскрытым акне. Просто вось наўсцяг. Зачыні. Не, наадварот. Інакш просто паветра не ходзіць. Я тут зусім скісну. А вентылятор? Не купляю, я не люблю вентылятор. Разумею. Ну, я что могу тебе сказать? Ты, коли у тебя есть плотные шторы некие, то так. ты их, закрый. Тогда и солнце будет напекать... Да, солнце будет напекать шторы, але не будет напекать хату. Ну, и окна лепей так само закрыть, потому что тогда теплое поветра не будет холодное с хаты выносить. Не ведаю, шчыра кажучы, можа гэта і працавала б, калі вось у маёй градзенскай хаце, так? Мабуть, Потому да. что у меня бетонная там стена, а тут я зараз живу у цаглянах. И бляха, тут цяпло, яно неяк нармалёва так распаўсюджваецца па хаце. У меня нават увечары, калі я хожу, ну тыпу вось да сцены прыціскаешся, то яна гарачэй за паветра. Разумееш, што бок яна настолькі мне цікава, колькі падаграваецца. По отопленню за зіму выходзіць. Да не так уже шмат. Шчыра кажучы, калі мы пераязджалі, лічылі, што будзе больш. Ну, таму што, ведаеш, паблікі гэтыя чытаеш, там нейкія такія выкладваюцца гэтыя лічбы. І мы лічылі, што будзем там плаціць, калі не памыляюся, там ад $50. Вось, на месяц. А выйшла ў нас за ўвесь сезон атапляльны. Яно выходзіць там каля $100. Ну, так заебись, потому что я норм так позаносил, там у меня у месяц выходило по 60 евро. Ну вось, бачыш, тут
тут зноўку такой вось дзіўныя рэчы. Адное, што адрозніваецца ад гэтых, як яго, чаканняў. Вось калі мы пераязджалі, што тут не такі вялікі ўжо адміністрацыйны гэты унёсак, то бок гэтая арганізацыя, якая абслугоўвае дом. Вось, мы лічылі, што ён тут меншы. Насамрэч, ён даволі вялікі. Ну, мы яшчэ блізка цэнтру жывем. Можа, з-за гэтага. Секундочку. Не, мы там не подымемся. Ты направо хацеў? Ну, не, мы просто бы не зманевровали, у нас не хапило бы... Магутнасці? Так. Ну там просто ще багато дерев таких от, блядь, зігзагом. Ну. І коли б, наприклад, ти корпус своєї машини би протиснув, а причеп би уперся і все, амінь. І до побачення, кажуть. Ну що, зараз буде спуск, а потім опошній підйом. Ну так, тут, конечно, на моїм грузовику нема що робити було. І він би не витягнув нічого. Ну, тільки на твоїм, ні. Навіть би самостійно, без грузу б не проїхав. Не, без грузу бы ты проехал, але, ну, не вельми далеко. Там було, мені подається, 2 місця вже, де я просто стояв Да, на там, місці. так, ну там треба до деревов ближе і на лебедки, як обезьянка по лияні. Оу, это что? Червоний Причеп. гэта, вуден. Ну, низкорамний причеп. Говно з говна. Ось причепи у гульні вообще говно з говна. Ты один там казав тільки ніякий нормальовий, і все. От так ти на їм поїздив сьогодні. На одним з двох. Тягнемся потроху. На, що Ой. ти стоїш? Тут что-то самое. Осторожно, двери зачиняются. Да тут кого тягне, ну шевелися давай. Так, ты тут, блядь, не збивай, потому что мне зараз ось треба глядеть на то, что ты там сзади. Я постою, не почекаю. успеваю струно крутить. А ти ж гуляєш на клавіатурі, так, наскільки я пам'ятаю? Так, Я так. чепився, стой! Я чепився. Шипишь. Тягни давай. Цепляйся. Коли ти вже почнеш працювати на нове місце? Коли вже можна Ну, чекати ліпше тебе випадку обновлення? Раз месяц. Раз в месяц. Лиши 1,5, давай так, 1,5, то Ну, а бок ты не, только... обнова... Бля. Что это такое? Обнова будет под Новый год. А, ты на Рождество себе подарунок будешь робити. Ну так, я дочекаюсь яких-небудь знижек. Тут до вельми доброї знижки на Рождество. Ага. по-моему. На вот то, что будет коштовать 4000, можно купить за 3. Евро. Но. Бля, ну это все равно неподъемный прайс для меня. Я не пам'ятаю, я тобі казав ці ні, бо я купляв геймінг ноути своїм дітям. Ось, два штуки. І вони тут коштували 3500 злотих. Це, бляха, ну, 900 доларів. Ну. І, ну, Ну, да. Польща в гэта темка, але мне, ну... Блядь, Може ти з перестань. Польщі закажи. да. А я не бачу в гэтым просто уже сенсу, тому что мне альбо будзе патрэбна здымаць налічку, ну такую сур'ёзную сумму, ехаць гэта ў Польшу, там, блядь, там кантар шукаць добрый, потым ідці гэта ўсё перарахоўваць, потым обратно ехаць, гэта ўсё ўзімку, это работу трэба пропускаць, там адпускныя на гэта траціць. А так я прыйду да сябе,
Мне в магазин скажет, там, типа, там, 2-3 роки гарантии. Ага. Любая херня, что ну, мне просто з ноутом не понравится, я прийду, мне альбо гроші повертаються, альбо, ну, ноут будуть ремонтувати, альбо новий дадуть. Ну, гэта добрая опція. Я настолькі тут звыкся ўжо да гэтых тэмкаў з... О, чакай, там нешта Wild Rabbit напісаў пра прычэпа. Узгадаў, як адзін украінскі стрымер вучыў, што счэпленне і зачэпленне гэта розныя рэчы. Ён яшчэ спрачаўся. Халера, каб я яшчэ ведаў, што там па-украінску счэпленне азначае зчэпленне. Магчыма, маецца на ўвазе дзеяслоў і назоўнік, то бок счэпленне, калі я добра разумею па-украінску, гэта сцэпленне па-расейску. А зачэпленне гэта будзе дзеяслоў, так, прычапіцца да нечага. Блять, кран не взяли с тобой, это хуёво. А ён патрэбен тут? Не. Ну, калі мы не перакулімся, то не. Усё зразумела, аб чым ты. Такі хуёва кажа. А ён патрэбен? Не патрэбен. Жартаўнік. Падрубі раніцу. Чакай, дай раніцу зраблю таксама. Маё, адзін з моих найулюбленейшых брендаў одягу 511, на яком написано Semper Existus Prompto. Заўсёды будь гатовы. Ну, так. Хочаш миру, готуйся до войны. Ты отчапляешься. А ну вернися. Поехали, давай. Ну, цоп-цабе. Ён хацеў адрамантаваць счэпленне, а па-расейску гэта прывіўка. Бамбаса ты маеш Донбасу, ага. Да. У нас таксама по-беларуску, ну, прывівка гэта тоже там прышчепіцца. Прышчэпка. Да. Гэта не тая, што бялізну там прышчэплівае. Так. Ой, налево, вельмі налево заязджай, зараз не заязджай на гэты холмік. Ок. Ось, все, добра, мы... Тут зараз таксама налево забірай, вельмі так сур'ёзна. Ну за табою, карацей. Не, ты... Яшчэ больш налево. Да, вось так, усё заебіще. Просто глядзі, мы б калі паехалі, вось бачыш справа, як дарога ідзе? Ну. Мы бы там стопудова наебнуліся. Перакуліліся б, так, вось на гэтай яміне. Exactly. Таму ось мною было прынята рашэнне стратэгічнае. Да, стратэгічна. Не просто тактычна, а стратэгічна. Да. Гэта ўсё. Давай, дапамагаю як магу. Дзякуй. Гэта на самай справе вельмі такая добрая тэмка ездзіць удвух у гэтай гульне канвоем, таму што калі вось, а яшчэ калі такія, ну, доўгія тракі. Што там? Ай, ты... Это быў лаг. Тебе быў лаг, і я уперўся ў цябе. Мінус 9. Калі што, у мяне 60 літраў. Чакай. Ты можаш з прычэпа заправіцца. Усё, заправіўся. На 120, там толькі 60 было. О, дзякуй. Амінь. Поехали. Так, стой, мне свой трэба таксама заправіць. І калі не памыляюся, я зноў адчэплены ад цябе. Да, зараз все будзе. Гэта яшчэ пашанцавала, што я на by heart remember this road. Дык ты ўвогуле, слухай, мяне здзівіў тым, што памятаеш, якое заданне трэба першым, другім, пятым, 10.
Што за чым Не, ідзе? просто, ну, ёсць паразуменне, як гульня пабудаваная. This is part of my expertise. Каб манетызаваць яе яшчэ нармалёва. Да. Подписывайтесь, ставьте подобайки, пишите комменты. Цісні калакольцы і ўсё гэта. Да. Усім адпавядзем. Все будет так, як нам подобаецца. Так. Solid Foundation які. Да, Solid Foundation. Мы ўсё на Нет, месцы ты ці направо. ці далей? Не, ты что? А, то бок гэта ўсё пад'ём, які ты Гэта- казаў, там будзе апошні, а гэта ўсё ещё ідзе. Вось гэта ён і ёсць апошні пад'ём. А, мы карацей на гэтую стрэлку едзем, так? Добра. Exactly. Ух, і далёка гэта ж усё. Ну да. Колькі мы з табой едзем уже за 20 хвілінаў. Ну да. Халера, бляха. Я тобі кажу, ось в соло гуляць просто. Ну, трэба вельмі любіць гэты жанр. Ось я об этом хотел сказать. Калі б я быў адзін, хіба што я... направо заворачивай. Ты мяне цягнеш уперад, я не могу направо. Ну ты круці колами вправо і все буде як треба. Все, не, все адбылося як патрэбна. Мы, ну, провезли, процягнули прычэп. Все прораховано. Не дорасказаў. Калі б я адзін тут быў, я б, напэўна, кінуў бы на пол. Гэтым на паўшляху. І ўжо б скончыў потым просто. Ну гэта такое, тут я таксама кідаў нейкія кантракты, потым просто шоу рабіў больш прасцейша, набіваў левел, потым за набітым левелам ты адчыняеш сабе там колы, больш там паяздаты, ты шукаеш гэты апгрейды. І за кошт гэтага ўжо выруліваеш, ну Да, так, за кошт так, гэтага так. ты потом можаш выруліць. Ну, можна яшчэ там працягнуць DLC-шныя тракі. От спины до сраки. Так, Сонейка. Адчапляй Зараз. мяне хіба што. Оп. Так, зараз крыху назад і едь наперад. Я так, Во. На месцы. Всё, там Всё, выгружай, отдать. запарковывай, да, и причеп запаркуй туды. На жоўтую зону гэтую? Ага. Ах ты. Всё. 5 косарей. Нормас. Ой, ты нават поремонтоваться можешь. Столькі Внешний вид поту. обновить. Да. Так, чакай, на Б надо трэба націскаць. Не, ты просто доехал и заехал. А, и и всё. поремонтовался, да. Ну, дзякуй Так. Богу, што паставіў. Просто открый мапу зараз и погляди вось гэтым рот. Ой, блядь. Жудасць. Так, стоп, а где бетонные плиты? Ну, это похер. Так, Сонейка, Давай, што далей? Ты можешь вяртацца на гараж, а можешь поехать зараз за мной, паспрабуеш до гэтай вось назіральнай вежы доехать. Мне так падаецца, гэта будзе лепш за ўсё. Окей. Зараз я выцягну гэта ўсё шчасцем, а ты ось направо і бліжэй до гэтага кантэйнера выязджай па крыху. Ось, все, стоп. А, ты зноў чапляецца? Я зноў не праеду сам? Пусты? Не. Ну, по гэтай не. Ваня Сусані, не твой дзед быў? Бо ты мяне куды... Эй, ну вяртайся. Бля. А чаго ён губляе? А я не ведаю, я жму наоборот подцягнуць цябе, а ён, ну, дропае.
Гэта я націскаю, калі што. Упс, трэба аб'ехаць камені. Ага, конечно. Обязуй. Ну, я просто ведаю, што гэты прычэп нам потым спатрэбіцца. І яго лепей адсюда вывезці. Ну, а потым там яго і прадаць будзе значна прасцейш. Ну зноў, ну што гэта такое? Блядь, распрацоўшчыкі. Не, ну там за штось зацепіў, за цябе нават. Гэта я зачапіўся ў гэты раз. Добра. Тут дрэва ляжыць, трэба аб'ехаць зноўку. Да, круці стырно. Не запрацуе. Ну опять. 28. Не, вяртайся, не дацягвайся. Да, нават я не дацягваюся. Ёсць контакт. Пец яно длинное. У сэнсе, твой паравоз доўгі. Ну, да, тут прикинь, ты бы яшчэ таксама вёў бы, ось, ззаді цябе быў бы такі ось прычэп на 4 слоты. Адчапіўся. О, мы едем. Пройшли кавалок. Да что? Да не, вот ты повинен сам ехать тут уже. Тут я еду, так. С тобой, да, ну все. Вось паспрабуй покататься, як гэта было придумано распрацоўнікамі. Ад дрэўка до дрэўка. Не. Я ўсё ж таки хатняя жывёліна, я не дзікае такое нешта. Ну все, будь уважлівы на поворотах. Что там было на гэтым самом? Да, уже пофиг. Дзе? Ну там склад адчыніўся. Мабыць, вартавала штосьці загрузіць цябе, прыцягнуць бліжэй там да буровой. Ну ты павінен аб'ехаць там. Добра. Road should be good. Ты, я так пригадую, футболом не цікавишся, так? Не, не моя тема. тема. По фіналу. Не моя тема. Давай, родненький, тягнись. Я выкараскался. Правей бярысь. А что левее, не? А, ты чаплять будешь? Ай, ёпарасота. Раз, два взяли.
Все, ты бачиш зліва вишку? Назіральну. По факті ні, але на мапі повинен бачити. Ну, ось тут, де я зараз, повинен бути більш-менш добрий заїзд до її. Тобто спробую отсюда, ось там, де зараз причеп, і наліво. Спробуй праз гэты праезд да яе добрацца. Калі што... Там багна нейкая. Ну да. По багне? Конечно. Дык там же ж няма чым зачапіцца. Чапляйся, там знойдзеш. Калі што... Я... Вось тут паміж дрэваў заўважу. Так. Я трошки ўправа глядзеў ад яе. Да. Так что, ну ты справишься, у тебя отрымается. Калі што прыедзеш, выцягнеш, що я буду переживать. Да. А тут есть чым. Гэта я могу оформить. Дзе тут елка? Трэба, напэўна, яе злева аб'ехаць. Ну, я да. не хочу. Я ось так хочу. Занадто высокі пад'ём. Чапляйся. Заўсёды за што-небудзь чапляйся. Так, ось так аб'ехалі. Ты бы ведаў, колькі працы мы зрабілі зараз. Адчыніў? А тыпу я не ведаю. Чакай, яшчэ еду. Я могу по багне ехать. Что? Ну там багна просто такая несур'ёзная яшчэ. Я на месте. Давай. Мой слон. Так, приехали. Вот, нават полепшання знойдено. Цуд. Так, чомусь ти задом не хоче ехать. Ага, ну... і все, увяз. Добре. Ага. Заднюю передачу включи и подруби дифференциалы. Не хоче. Чекай. Ну ты переспроси. Тут треба каля гэтай вышкі паварочваць. Ну, поспробуй повернуться. Блять, коты яшчэ нейкі. Пиздец. Каб вас усіх. Паскудаў. Поверніся. Тут такі маленечкі кавалачак, дзе можна павярнуцца. Каля гэтай вышкі. Камяні. Магчыма, я ў камяні недзе ўперўся. Распрацоўшчыкі задаволеныя. Так, ну мне цікава, я на сваёй херовіне даеду до цябе. Не-а. Все, едем. Едем и ни холеры, слухай. А назад я не могу поехать. Совсем? Так куди ты? Так пошукай, там може бути де кропка краплення. Не, гэта я зразумела, что так будзе, але... Хіба што мне там просто была нейкая хуткасць, таму я неяк праляцеў, ведаеш? Нет, тому что пасля першага праезду там грунт порушается, и ось, да, мягче, ось, ну, то есть тут настолько сучасная гульня. Есть такая продвинутая
фіча. І треба мапи перезагружати, ось хлопці ніякі атаки роблять. Там проїжджають праз говно, їм треба обратно їхати, а не просто мапу, ну, на другу мапу переходять, або, ну, міняють регіон, ресет роблять, і тоді воно працює. Ось все. Ну, порада оказалася корисною. Бо я трохи Що збоку. Ну, я трохи збоку проїхав від своїх слідів. І проїхав. Все ж таки. Запрацювало? Запрацювало. Блять. Лайфхаки по сноураннеру, хлопчики та дівчатки, подписывайтесь на наши каналы. Цепляйся, все будет з и бища. Пожалуйста, не наебнись, спасибо. Чекай, тут ніде можна проїхати чи ні? Ну, конечно, можно. А, там можна зачепитися буде. Педальку на газ. Як там кажуть? Безумие отвага. Да, не, слабоумие отвага. Слабоумие отвага, точно. Да, да. Нет ума, штурмуй дома, вот это вот все. Вася там поехал. Да, сейчас лежу, ты там нормас, пошел, во все тяжкие. По каменях. Що ще треба в этой гульні? Ну як тобі? Просто по каменях ездишь, да? Да, ну, Просто физика. жмешь на газ и все хорошо, да? Не, камені тут реалізовані просто одорвати і викинути. По їх скачеш, ніби ти ніякий м'ячик такий, розумієш, маленький. Ну, это больше физика траков, чем каменев питання, но да. Не, камені так само ж скачуть по сколами. Ну Коли да. ти там спробуєш проїхати, не бицем по їх краєшки, і він таки під тобою прыг на інший бок. Так, есть у меня опошний таск на сьогодні. Тобі Який? сподобається. Тобі сподобається, поїхали. Ну, чекайте, що ти тут. Бачиш, як мені подобається. О, Направо, зачепився. направо. Колами направо і по пляжу. Пляж утрамбований, я гляжу. Ну, дороги в этой гульне не для того, как вы по их ездили, понимаешь? Угу. Зараз буде заебись. Ты меня чекаешь, ты что? Подъезжай, объезжай причеп с правого боку. Давай. Вот, давай. Активуй там задання у себе, чіпляйся і ми зараз повеземо його. Так. Просто старт-треком? Так, старт-трек. Ти будеш шапляти його чи я? Ні, ти. Ты просто поедешь за мной и все. Поехали. Бля. Вот это ты, конечно, так придумал. Просто поедешь. Поехали, проверяй. Ну. Крути колами. Тыц. Чапляйся, давай, машинка. Опс, одорвался.
А ты меня что, топить везешь, ты что? Что, ты сам едешь? Я б так не сказал. Я нават не б сказал, что я ползу. О, зараз поехал. Пайшла мазута, да? Но. Осторожно. Мы на гэтую выспу поедем? Ага. Ты что, дурны, ці з вілейкі? Адкуль ты? Великая у меня тут есть недалеко, да. Своякі з вілейкі ёсць. Не, так-то не, но... Мы, полишуки, народ, блядь, такой. Своеасаблівы, давай так казаць. Да, нас тут... О, мне падабаецца, слухай, калі што, так не абразліва гэта казаў, а ў сэнсе таго, што ёсць майка, Ну, хто яе вытварае. Я ведаю, ты што? Я ведаю гэты крылаты выраз. Ты што, бурачок? Ведаеш гэта или нет? Про бурачок не. Не, там просто, на майке намаляваны спераду. Мяне зносіць трошки. У меня кресло хрустіць, но дапамагай. І карацей, намаляваны морква і бурак. Яны вось каля каля аднаго стаяць. І морква такі пытаецца у вас: ты што, бурачок? Смешно. Ну так мило выглядае. Ну да. Раз-два взяли, бля. Слухай, я нават толькі зараз заўважыў, а вада намаляваная вельмі прыгожа. Ну да, 10 з 10. Ну. Поляцеў. Ну, маю такую магчымасць. Акрыяў просто. Усё. Так, дзе гімн Злучаных Штатаў Амерыкі? О, усё, сцяг лунае, трэба фотку зрабіць. Ось тут трэба фотку зрабіць. Не, нават так. Дзе ты? Я зараз пачакай, я зараз пастаўлю так под 90. Чакай, як мне тут кіраваць камеру? Кіров больше. H, вольная камера, H, нажми. Буква Х английская. О. И я все. А не, ты вышел, ты escape прожал. Чакай, я ракурс шукаю. О, добре. Пойдзе. Так, як заўсёды знізіць апертуру, фокус і ўзяць. Вот так. Все, радзіму продалі. Под стягом пастаялі. Алло, гэта КГБ? Так, а правда, что змагары продали радзіму? Правда. А вы не могли б подказать, где могу взять свою долю? Так и есть. Ну что, на бягучы момант? З гэтым усё ці не? На бягучы момант усё. Добра, на сёння хопіць такім разе. Зрабілі вельмі багата. Нават так скажу. Ты падняў, зрабілі левел-ап. Продали прычэп. Да, продали прычэп. Адкрылі новую тэрыторыю. Вось гэтую. Так, тут табе будзе дзе пакатацца, можна на папярэдняй мапе паглядзець, там по ўсім вышкам праехацца, там на скауце прабіць што-небудзь, там для відоса запішаш. Штосьці такое. Паглядзім. Я яшчэ ўперадзе Ghost of Tsushima. Сёння буду займацца монтажом Construction Simulator. Таму... Вот. Ну, карацей, ты хлопчык вялікі, да, знаеш, што табе трэба. Добра. Дзякую усім, хто далучыўся, хто пісаў у чаце, і за вашыя падабайкі таксама дзякую. Дзякую вялікі табе, ВРВ, як заўсёды. Дзякуємо. Па чацвяргах будзем мясіць мясцовыя балоты, дрыгвы і гэтак далей. Будзем старацца. Потым, мабыць, што-небудзь зменіцца, але на наступным тыдні я лічу, што будзем. Усё захаваецца як ёсць, так? Да. Добра. Ты там поправляйся. Вітамінкі, варэнька малінавая, ўсё гэта. Да, у мяне ёсць. Добра. Як заўсёды, падтрымлівайце Украіну, падтрымлівайце вольных беларусаў і да пабачэння. Сустранемся заўтра на новым стрымы. Пакуль.